agicagi gia Kachewa na makiria gukunika kaunti-ini ya Isiolo mari na gikino giothe gia gukorwo makirahira kuna ati ni marikitie kugunika na uteithio wa ndobori cia maĩ na iria kumateithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra nĩ makinyanĩria mawĩra mao ma mũthenya. Makĩaria thutha wa gũkorwo kana thutha wa ndobori ici gũkorwo ikĩhingũrĩrwo na kũmanyagĩria maĩ, nĩ maugĩte atĩ nĩ megũthiĩ na mbere na gũtigĩrĩra atĩ nĩ mokĩrĩria sekta ya ũrĩmi na ningĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩhĩmbĩria ũndũ ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kuona atĩ kaunti ĩno nĩ ĩthiĩte na kana nĩ imwe cia kaunti iria ikoragwo ciatĩrĩkĩte na njĩra nene nĩ wagi wa maĩ. Manager ya hii area mzima hii saa hii operation nakaa kuendelea, na kitu wa kwanza tumeshukuru sana washikadau ambaye wale wote walishikana wakakuja wakafanya hii miradi ikafaulu. Kufikia saa hii IEK hii ya Northeastern Branch wametusaidia sana, na tungeomba washikadau wengine pamoja na hawa wakishirikiana wakuje wasaidie hii area. Nimesikia kidogo chairman akisema maji ilikuwa ikakatika, ni kweli, na njaa imekuwa mingi, ni kweli. Lakini sasa kama tumepata hii maji, nadhani njaa itakuwa imefanya nini? Imekwisha. Tapunguza ile madhara inaletwa na magonjwa juu ya ukosefu wa maji. Watu sasa watapata maji safi ya kukunywa, maji ya kutumia nyumbani na pia kwa ukulima wao. Sisi kama wakulima wa area hii, hapo zamani kidogo kabla hiyo haijakauka, hii area ilikuwa Greenland. Ungeweza toka area hii bila hata kitu ya kutafuna. Ungeweza toka area hii bila hata mboga. Lakini saa hii njaa ndio mingi. Hata wakati tulikuwa tunafanya hii kazi, tungekuwa na masufuria hapa, hii njaa mimi nasikia watu wanalia hapa ingekuweko. Shikana wameshikana within no period. Sasa tumepata support from SDI Voka ya kuweka ile tank through World Development Committee, na sasa tumepata 650 meters ya connection ya pipe. Now we are looking forward kwa other donors, because bado as a secretary overall I know the area is very vast, na bowl moja itoshi. Haya, tuthi na mbere. Thirikari ya kaunti ya Kakamega